kila mahali vilio, lakini watu bado wamelala kiroho. Watu wanapigana bila kujua kwa nini wanapigana. Lakini sauti inaita, ikisema na Luti fanyeni matengenezo. Kupitia machafuko haya anatuamsha turudi nyumbani. Tutubu, tumrudie Mungu. Tutubu, tumrudie Baba. Yasikika kupitia machafuko, turudi nyumbani, turudi nyumbani. Matangazo ya kurudi kwake, kila mmoja amuke kilo, anarudi, anarudi. Machafuko yanaongezeka kila siku duniani, maandamano kila mahali ya dunia. Mataifa yanatikisika kila mahali, kuna ulinzi, kuna kitu kikubwa kinaujia ulimwengu. Watu wanaendelea na maisha yao, hawana habari, lakini hawajui muda tayari umeisha duniani. Sauti inaita tena na tena, sauti inaita watu waamke kiroho. Wanarudi, Yesu anarudi kuhukumu dunia hii. Sauti inaita tena na tena, sauti jamani, sauti inaita kupitia maandamano, inaita kupitia machafuko, inaita kupitia mafarakano, inaita kupitia hizi vita. Sauti tuisikieni, sauti ni matangazo ya kurudi kwake, kila mmoja amuke kilo, anarudi, anarudi. Watu wengi wameiacha njia ile ya Mungu wa kweli. Wema unapungua, upendo unapotea duniani. Dhambi imekuwa jambo la kawaida kwa watu wengi, lakini Mungu anaona duniani kote, bado anaita kwa upendo, mwanangu rudi nyumbani. Ndiyo maana anatoa sauti kwa njia ya machafuko haya, kuamsha roho zao. Wema umepungua, upendo unapotea kila siku, dhambi imekuwa
jambo la kawaida duniani, lakini Mungu anaona duniani kote, bado anaita kwa upendo, mwanangu rudi nyumbani. Sauti, sauti, sauti inaita sauti, sauti, sauti.